खोवाई तुलाशीखोग आरडी ब्लॉक के अंतर्गत पूर्वी चंपाछरा 2 नंबर वार्ड के परशुराम गांव में लोग उनके गांव के रास्ते से ही अच्छी तरह आना जाना कर रहे थे, लेकिन पानी के सप्लाई का पाइप ढालने का काम करने वाले लोगों ने रास्ते की स्थिति अभी बेहद खराब बना दी है। गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति सूर्य महन देवर्मा ने कहा, रास्ते को छोड़कर उन्होंने कुछ रबर के पेड़ भी तोड़ दिए। इसीलिए गांव वालों की ओर से बुजुर्ग व्यक्ति ने रास्ते को पहले जैसा कर देने के लिए प्रशासन को शिकायत की। kami payment route maka yang ani parawo main sorok hoite yang ani parawo ayo yang ayang mo ungo doni sora hoidongo malama kami ro komo to busu family ro to tongo yang go 50-60 poribar to ngai mo lama ni condition mo tangi mo hai mane klai ka do kia sala na mongka o ajaga ungo kaika to ini motor awaro kaimani bising tui tabo jotono tui nahana hinoi tui nango hinkai angni jibo tui nango tui nangma ayang na tui akai area bo kuno asokoi bo salaili akiso bongni abo sabo contractor bo sabo thaimeya akai boro gi satei phaioi poila sikang phaika kam khaika akai abon porikai 16 tarikhe ang peisa 15 khai ang bada khaika bada khama parikai na ang 16 tarikhe office thangka sai kalang kha ang abato to tabu pangadi ko kam khaina kola abo sorok kinatui tlang nam phano abo kodal bai tumu khotlang khai kai chini kaham nai mo khoria sini sikang nang thangman to sai bani sini sikang saka abo ura kasui tin khang saya kan bolo khai a din khai office thangka 16 tari office thangka kino saribo phai horokai borok phoroi akai ang phai nu phajan jaga ang jokhon je office phai kino o yang rabar bagan tise lai ma phaisu mane cost tong su kata mo abo saipon lab kori ka je nga tang kalama mo pipe hop jak da pipe musuk dora hop kalangka akai tu ni kuno ungo body kalang lia jaga wa pipe to hop kalangka kai mo coin kalang lia o to ha to lujak bonu kia saman khai plus I dox motte bo lama kaham ke bojak tongman se je tep se lama uthujak nuksu mo ekdom lama pura asta borofan hinna chulia mo je konai rok de khai klang putui mane je samung khlainai rok je mo doja be kam khainai rok samung khainai rok bora mudi khai klang kanga mo samung bong kon hoite khlainman side mana bo mo samung kai bora bo ungoni hoite bo khaika abo khai ang bo sungnai jangli do tulasiko adi block ne hoite de na mangki state government kam central ni hoite bo hinti cha samang khanawo paso poribani bagoi tuini bagoi mo jaga tu taimata sabo khlari chamia kontak jar khai chimiya kontak jar tamo bhairi ne himai kita saman khanawo hayang bo malai dia a kontak jar ba hayang ke bo badda khaika tongodi kam khaina ni hinkai podal bai puila podal bai khaina hinai aso dara buthaga konai bo podal bai khaina hinai go sebai che aso dara bondo khai tinka jango podal khaina awa pare khai podal bai khaia toro khayoi haiklang hangam tamai khlari 2000 bai hawa khari ekdom lama asta sapai klang thaka bimuno agi lama kaham tangmani tabung mo kuno borok hinna da chukche hor bai sal bai bisu balo khamo lamang mane ne I bojang mane mo I bojang man khai balo kha koso romde 8 9 10 বছরনি কক মপুর বজাং মানে আই মুতি খাই কালাং থাকা হিকাই আখাই মতো এরিয়া প্রতিবাসী চুং কাম খাইনানি ম হিমনানি কোন অঙ্গ করে থানানি তাবো অঙ্গ করে গাড়ি বা খুঁচাব লাইমালিয়া স্কুটি ফন্ত লাইমালিয়া আঙ্গ বিস্তানা হিকাই ও বইনি নগসি তাবো স্কুটি কাবই মা ফাই দেলি ন দিগো 5-6 দিন आपसु कष्ट kai ang choli tong ha